Tuma tukite kugwatanira na family ile labiro ni mwaki utuko tutumitwe ni High Excellency Governor anu Mudwa Iguru na nitwamaretera indo ngurani tuma tutumitwe na mattresses mikondoro mirengeti irio cia kuria ona mabati nigetha mabote kwigukiriria mabinda maya marasakaya na twareta ndumiriria condolences muno kwi mutumia ucio arorirwo ni twana twake twiri na twauga ni tukuthi na mbere kunyitanira nake bau bangi njuria ndo kwa mutira na njira ya mwanya na njira ya gitio atirira tukorwo tugiakwa miako itu ni twitikire kurumirira mawatho ma county planning department seek approvals cia drawing ciothe nigetha riria twagia mitino teno aria moka gutuokoa magakorwo na gwa kuingirira na gwa gutukinyira nigetha magatuokoaga ni ibenya o uria kwabotekeka. Koguo njuge ni thengi muno andu itu ni tukunyitanira na family na togu mwero ndene ivoya rimwe ndiravoya county government guku ni mutino woka ri ni ivoya ndiravoya ni mutino woka ri na no makorwo makienda gusetwo ni ibenya ri Jacqueline ungira governor matumiro mundu ucio wa planning amateithiririe matigoke wabici na amateithiririe we avingite meitho uguo ni mutino niguo amoni ore megwaka tunyumba matekurithio ni mutino niguo ni no inyu mwaturetera ndu indo cia gwaka tiguo omothe ngai ni mwega tondu ni aturetere anene itu moka guku mari mothe kuma gicugu nginyagia yani Kirinyaga andu a Kirinyaga na aria angi nginyagia Gachagua ndirigwa ni matumara birambi ciao kuma Nyeri ni rakena muno tondu rambirambi ni meka wega ni mokite wega na indo nyingi muno irio miringiti mikondoro na nie ndaretwo nginyagia mabati ma gwaka riu ni undu ucio ni njoketie ngatho ni thirikari uria yeka na andu othe aria marunganite guku na undu wakwa tondu mbura tino ni yakwa ningenete muno unafuatana hivyo. Haya na family